kada kayo tiyak daan kapadasan nga mangistorya iti aya nga inda narikna apno masaragag ngeten babay nga kapkapnegan talo makaitan gayen awan pa'y nasarakan mulaeng magatang aya inag tinulungan ikarigat akuray mapanamin ngay nagmasapulan may pusok ket awan bayan litiin na mariknan aadu at awen ngawan simbang bayan pudno nga aya sa tingong kariti ayan mo tayong nagdalunan malmalday nga puso tingkat ko mapalas pangen barbareng nukuy biyag ko mapadas na't agrag sa'kin adot inayat ko ngemawan tinapudno intalek ko amin ken kwala tapnisot na ragsa naglabas aldan gagbet den mabiruka nakaasipay ko'y puso na pinanawan pudno maayat sa dinut inagpangbiruka tinik mo't kung to'y lubong sumabat ka kuman umay kan ayat agasam pusot nga na iyaw awan aagtipusal daw nga ina pagsangsangitan pudno nga ayat iinak dirdiruken sa dingo kariti ayan mo tayong nagdalunan malmalday nga puso tingkat ko mapalas pangen barbareng nukuy biyag ko mapadas na't agrag sa'kin mamatiyag nga at dan kudong tanya kapkapnyakan babae nga kabukbukuda nga para kanya di ka kumagbaybayag ket madana-dana lumabas manen titawen narigat di mo makayen pudno nga ayat sa dinut na pinapanan pudno nga ayat kaano nga ta nga mapadasan pudno nga ayat di ka kumagpaida ururayin ka man namnama iti sumangpetan